धारारा निवासी कुमार घिसिङ पुत्र हामी 2 वर्ष जति भएको थियो उहाँ विपत्ता भएको। अब हामी यहाँ उहाँलाई भेट्यौँ र अब हामी घर लाने तर्खरमा छौँ। यहाँहरू कसैले पनि छोराछोरी यस्तो विपत्ता अवस्थामा हुनुहुन्छ भने यो मानव सेवा आश्रममा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्ते। अनि राणाजी पैसा उठाइदिबा चन्दा उठाइदिए बुलाइदिए लागि बिजन पत्र नगरपालिका थाहा भयो अहिले अनि चु टोली विकास समिति से 3 वर्ष जो वन समिति दिन जो टोली में समिति आश्रम तो रम में पाउँछ 3 दिन में आउँछ सरकार साला तो बिनसी चन्दा उठाइदिबा विदेशी जो जारी बा विदेशी नेपाली कति पिन्जीमा किनबा यसलाई लेखिन त स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार बुहारलाई पनि लगाइदिउँ नि होइन अहिले त्यहाँनिर होला फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ मलाई मात्र लगाउँछु मस्त है त फोटो लिक नरुनु अब रुनेन अब राहुलसँग जाने है धेरै छु चुजा क्लिब्योर दारा क्लिब्योर maximum 2 वर्ष 2.5 वर्षले चाहिँ याङमा चुजा क्लिब्योर